Dumelang ke le dumedisa ya le dumedisang ke makatolle wa kgoro di katuwe makatolle wa topotse tseo se le tsa mangope taola e supa kopano wa motho le modimo wa hae makatolle o kgatha tsela mo eleng siko teng o tlosa lefifi bathong a bapetse ka kganya makatolle o kene ka haro batho ke a leboa bana beso ke a leboa ho motho ya qalang ho shebella se ka lebala ho subscribe mono notification bell e teng mono o bo so clicka o bontsha le batho ba bang mono ditaba tse re tlo di buang di topic di teng di ngata di kekebe tsa fela tsebo le thuto ya moetlo le setso kaofela le maseko di teng monana re tla di fumana le thuso ya bongaka ya mathata a bongaka e teng ho makatolle bana beso so ke a leboa ho batho bohle ba tlileng ka di 11 bana beso ke a leboa haholo e seng hanyane ke a le leboa modimo a le keletse modimo a le fe matla dithuso di teng di atla bana beso dithuso di teng di atla ne ke hlahloba mahala ka Moqebelo o no itlela le dipakete fela di kerase ke leboa batho ba tswang hole ba nkile nako ya bona ho tla ho PHOKA ba tlo utlwa re bophelo bo eme jwang ka nako ngwe o tlameha ho tseba hore bophelo bo eme jwang o ya ho kae o stakile jwang o tswa le ho kae bana beso jwale ho bohlokwa ka nako ngwe ho bohlokwa haholo e seng hanyane le teng so ke a leboa bana beso modimo a nketsetse lona ka mohau a mbolokele lona le nna ke motho ka lebaka la lona ke ka ho ke reng le nna ka nako ngwe nne ke se ka thabela ntse ke kenya ka hanong fela ho tswa ho lona nne ke thuse le nna ke a leboa haholo le ka September re a khutla ke tso be 1.5 fela wena mara ke tla etsa video ya September ke leboile haholo bana beso modimo a mpolokele lona taba ya ka ke ena na bana beso PHOKA ha sa manolla ditoro ka lebaka la batho ba monellelang ditoro ke bona ba misuse opportunity e ke ba fang yona hore ke ba thuse ka ditoro ba manollela tsona so ka moya o motle e seng ka moya o mobe ha ke sa di manolla ditoro batho ba ditoro ba ya sokodisa haholo ebile ke bona ba sa hlomphe mosebetsi wa ka le thuswe ke ba etsetsang yona ka mabaka a mangata nka wa qollang se ke bone hore dintho tse ba di etsang bana beso ba nyetsa di callback motho a founela ka time e nyane ha ke ta o founela ka time e nyane a o etsetse callback hape ka monana ha tsoa fela motho a ikutlwa hore batla ho jwetsa PHOKA toro ya hae wa mo jwetsa ana taba hore ke nako mang es long fela e fitile ho PHOKA o robetse ka po itsalang harambisibu harameso jwale ke ntho tse ba di etsang bana beso so ke tlo kopa tshwarelo haholo ho batho ba sa di etse ntho tseno ke a tseba hore ha se lona kaofela ba etsa ntho tseno ke a tseba hore ha se lona kaofela mara jwale boholo ba bona ba di etsa jwale PHOKA ha sa manolla ditoro bana beso ke a leboa ke teng residency ya monana zone 6 extension 5 ka Sebenzile Street plus sekolo sa Tshepo Themba ke teng mono dinomoro ntse le 0680 213 4374 ke a leboa bana beso September ra tla beya 1500 o tlo bona combo e PHOKA a entshang ya September e cheap e bila o isa le metsing ke tla ke e beya ho wena ke special fela se tlang amen.